Imaynalla munasqa hermano, hermana, qayna tukurquranchik maychus kay isqay Timoteo qhillasqanpi, kunan paqari qallarisun maychus kay Tito nisqata. Kaypi maychus kay apóstol Pablo qallaririshan hinata Tito ukpi ahnata. Noqa Pablo Diospaq haywaynin hinata Jesucristopaq kachasqan, pichus Diospaq allikusqankunata illaw ninman pusanaypaq kachasqanmin kani, hinallataq puriynichisman hinam wiñay kawsaypi sumaq sunquyuq kayman. Hap'ikukuspa imachus chiqan kashan chayta riqsichinaypaq. Paypaq kashaqtanmin kallanitaq, pichus mana llullakuq Dios kashan chaymi wiñaymantapacham chay kawsay runapaq rimayninta qurqan. Ahnata niwanchik kay apóstol Pablo qallaririshan nispa noqa Pablo Jesucristos illasqan nispa. Noqa hamuni maychus kay chiqan llanta rikuchinaypaq, yachachinaypaq, pichus paypi creen chay purinqa yanninpi nispa. Pay yachachishawanchik kaypi imaynatachus pay Diosninchikpaq yanninman hamurqa, imapaqchus pay chaypi kasharqa. Kay Tito nisqaman yachachishan imaynatachus iglesianta hap'inan tiyan, imaynatachus iglesianta yachachinan tiyan. Kay Tito discípulo apóstol Pablomanta karqa. Kay p'unchaykunapi yacharishasun imaynatachus kay apóstol Pablo Titoman yachachirqa pay sumaqta apayachananpaq iglesianta. Munasqa hermano, hermana, qampis illasqa kanki. Chayrayku parlanayki tiyan pichus kashanman, wawaykimanpis, mamaykimanpis, tukuyman parlanayki tiyan, llank'ayniykipi, yaniykipi, tukuypi. Chantapis machayllatachu ruwanayki tiyan, pichus laduykipi kashan chayta yachachiy waqman parlananpaq. Qam parlankiña, waqpis parlallanantaq tiyan. Ahnata yacharisun maychus kay sapa p'unchaypi imaynatacha kay apóstol Pablo Titoman yachachin hinata. Waq kutikama kachun hermana, sumaq p'unchay kachunqankunapaq.